kriju, daje nove za penziju. Mnogi su ga otpisali, ali jedno nisu znali, da su Srbi čudna sorta, posebno u zoni sporta. Da, mladi tata tere takve iz inata i sa puno volje tera ih na WC šolje. Diže, Federeru sve je bliže, za glavu se hvata rođak, bit će novi vođak. Rafa gubi u 3 seta, pobegao iz ovog sveta, jer ga zvezda svesno i tera ga levo desno. Kako vodi kada nove kola vodi, kako bije gladijator iz Srbije. Želimo mi reprizu da vidimo u Parizu, na parijskoj žutošljaci popadaće svi junaci. Čak i ako se to desi, da ne budeš to što jesi, bit će dana za Megdana i trona za šampiona. Nek te zdravlje sluša, ti sinove naša duša, svaki Srbin pravi večnu